Turabashuhuje nshuti bakunzi bacu mukomeje kubana natwe aho mudukurikiye muherereye hose mu bice bitandukanye. Tugarukanye amakuru menshi cyane, tugarukanye update. Niyo mpamvu tuba dusaba umuntu wese ubanye natwe bwa mbere gukanda kuri subscribe, ugakanda kuri like kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ukuri kose ndetse n'impinduka zikomeje kugenda zibera hano mu gihugu cya Kongo. Dukomeje kubikurikirana hafi kugira ngo tubikugezeho. Rero niyo mpamvu tuba dushimira abantu bakomeje kubana natwe, tugira tuti ukeneye kubana natwe ugakanda kuri subscribe, ubasha kumenya byinshi, ubasha gusobanukirwa n'ukuri n'impinduka zikomeje kugenda ziba. Turagarutse rero kuri uno mugoroba wo kuri uyu wa kane ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 2024. Tugarukanye update, tugarukanye amakuru menshi cyane. Niyo mpamvu dushimira abantu bakomeje kutugaragariza urukundo bakabitwereka, ari abari ku mugabane wa Amerika, i Burayi ndetse no ku mugabane wa Aziya. Twihuse rero kuri uno mugoroba hamenyekanye amakuru, ni amakuru y'incamugongo, ni amakuru ababaje cyane ku barwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ubu noneho abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bakomeje ngo kumirwa nyuma y'uko abasirikare bakomeje kugenda babasiga uruhongohongo. Iyi mirwano ikomeye ikomeje gusakiranya umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano yagiye igaragaramo abazarendo, izi ntambara zagiye zigaragaramo ingabo z'abarundi ndetse zanagiye zigaragaramo umurava ndetse no guhatana ku buryo bukomeye cyane. Ubu kuri no munsi FARDC yigambye mw'abantu mwe, ni inkuru iteye akababaro, ni inkuru ibabaje cyane. Iyi nyeshyamba z'umutwe w'inyeshyamba za 23 cyangwa se umutwe w'inyeshyamba za 23 ngo wabatakaje abasirikare benshi nk'uko byatangajwe n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikaba byaturutse ku mirwano imaze iminsi ba muri kariya gace. Hariya mu nkengero z'umujyi wa Goma hamaze iminsi hari kubera imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga ko cyamaze kwakira abasirikare bagera kuri 7 bavuye mu mutwe w'inyeshyamba za M23. Aba rero ngo baje bahunga nyuma y'uko ngo ingabo z'igisirikare cya Kongo zari zimaze kubamena imitwe, abandi ngo zikaba zaramaze kugenda zibica. Si ubwa mbere FARDC igaragaje abo basirikare abarwanyi ba M23 yigarure cyangwa se yamaze gufata. Gusa amakuru avuga ko hari amwe mu mayeri akomeje kugenda akoreshwa ku mpande zombi, aho M23 ivuga yuko ngo nta basirikare bayo yamaze gutakaza bakinjira mu gisirikare cya Kongo, ariko none nk'uko amashusho yabigaragaje n'amafoto, abarwanyi 7 beretse itangazamakuru rwose, aho bivuga yuko ngo ari igihamya cyemeza ko aba basirikare bamaze gusezera mu mutwe w'inyeshyamba za M23. Mu gikorwa cyayobowe n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu kiswe Operation Front Nord, Lieutenant Mbuhi Kalunji, uyu niwe weretse itangazamakuru abo barwanyi, yemeza ko ari abitanze ku mugaragaro baturutse ku mutwe w'inyeshyamba za M23. Mu bavuga ko bitandukanyije n'umutwe w'inyeshyamba za M23 barimo uwitwa Iragi Murara Heriti, aho yavuze ati ninjiye mu gisirikare cya M23 aho bita Bukavu, ninjiriye mu gace bita Mushaki, ngera muri santere ya Chansu, nkora imyitozo. Dushoje iyi myitozo natangiye akazi nk'imirwano isanzwe, ariko nza kubona ko atari uku nguku nari kurwanira igihugu cyanjye. Murumva yuko rero mw'abantu mwe, aba barwanyi bakomeje gutanga amakuru yose y'intego M23 ifite. Uyu kandi yanakomeje ko avuga ko ngo yakomeje kuvuga ko FARDC yamwakiriye neza ngo birenze ubuzima yarabayeho. Twakomeje kugenda tubona abarwanyi ba M23 bagenda bashishikariza abandi bagenzi babo kwinjira muri uyu mutwe mu rwego rwo guhangana n'ingabo z'igisirikare cya Kongo, ariko tumaze iminsi tubabwira ko hari gutegurwa operasiyo nyinshi ndetse mu duce dutandukanye hagiye hagaragara ingabo z'abarundi n'abazarendo bakomeje gushakishiriza hasi no hejuru ibikorwa byose by'umutwe w'inyeshyamba za M23. Buriya rero abazarendo
n'abarundi bakomeje gukorana ku buryo budasanzwe kimwe n'abandi, kandi abangaba bose bemeza ko bavuye muri M23 nyuma yo kubona ko atari ukurwanira umutwe w'inyeshyamba za 23 gusa, bivuga ko rwose ngo bafite inyungu bari bakomeje kugenda barwanira nk'uko babitangaje. FARDC, igisirikare cya Kongo FARDC, bo bavugaga ko iriya ntambara ari intambara ikomeye cyane bakomeje kurwana, ariko none ngo gutera intambwe nk'abarwanyi ba M23 bakagaruka mu gisirikare cya Kongo n'intsinzi ikomeye cyane, ngo bazakomeza kugaragaza ko guca intege M23 bizatuma n'abandi baturage n'abandi barwanyi b'uyu mutwe ngo bagaruka ku gisirikare cya Kongo. Ni mu gihe kandi ngo abandi biciwe mu duce dutandukanye aho bita Matembe muri teritwari ya Rubero, Lieutenant Mbuhi Karunji aho yavuze ati hari bamwe mu bavandimwe bacu batangiye kwitanga kuri FARDC. Abarango rwose ngo bakaba bamaze kwitandukanya n'umutwe w'inyeshyamba za M23, mu gihe kandi hari n'agahenge ngo kari karasabwe n'amasezerano y'u Rwanda, intambwe y'intsinzi ku gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero muri Rubero aho abarwanyi ba M23 baje kwiripotinga cyangwa se kwinjira mu gisirikare cya Kongo, tumaze iminsi tubabwira yuko ahangaha muri aka gace bita Matembe, Matembe haba icyo bita ambushi ikomeye cyane. Ahangaha ni mu majyaruguru, ni mu majyaruguru ya Kirumba, majyaruguru ya Kirumba. Twakomeje kubabwira imirwano kubera hariya, abantu bakavuga bati wenda ni ukubeshya. Ibi bice bya Kasebe aho bita Matembe ni ibice M23 yaboneyemo akaga gakomeye cyane. Ahangaha abarwanyi baje gutegerwa ambushi ndetse n'umuyobozi wabo asiga ubuzima muri aka gace. Muri iki gikorwa cyabaye cyo gutega ambushi byakozwe n'abarundi ndetse n'abazarendo, aho ingabo z'igisirikare cya Kongo zabanje gutega ambushi ariko abarwanyi bakabasha kubarasa bakirukanya mu mashyamba, abandi babategera imbere. Iki gihe kandi byatumye n'imodoka zigera kuri enye zari zerekeje hano muri centre ya Rubero zihagarikwa muri bice bya Matembe no mu gace bita Alimbongo. Ahangaha niho abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba zo mu M23 baje gusubirira inyuma, nyuma yo gusubiza inyuma bageze muri defense z'aho bita Alimbongo, maze umuyobozi w'uyu mutwe cyangwa se umuyobozi wari uyoboye urugamba, cyane cyane ko bivuga ko yari n'umusirikare mushya, uyu ngaka akaba yarasiga ubuzima. Gusa amakuru avuga yuko bamwe mu bagize igisirikare cya Kongo bagerageje kumenya aya makuru, maze bagerageza kuvugana n'umuvugizi w'igisirikare cy'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 muri rwego rw'igisirikare, Lieutenant Colonel Wiringoma, kuri iyi ngingo, ariko akaba rwose ngo nta kintu na kimwe yigeze atangaza. Rwose ibi bice byo muri Rubero, bisanzwe bibiramo imirwano. Hariya muri Rubero hasanzwe habera icyo bita umukutano. Akenshi abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba za 23 bakomeje kugerageza kohereza abasirikare, ariko bagerayo bakasiga ubuzima ari benshi. Ahangaha muri Rubero abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba zo mu M23 bakomeje kugerageza kohereza abasirikare benshi, ariko bagerayo bakasiga ubuzima. Abenshi ngo bakomeje kuvuga yuko batazava hariya muri Kanyabayonga. Nk'abantu hari ingabo nyinshi z'uyu mutwe w'inyeshyamba za 23 zagiye zibasirwa, bigatuma aba barwanyi babasha guhungira hariya muri Uganda. Ariko kubera yuko umupaka wa Ishasha abasirikare benshi ndetse na nicyo twakwita ibikorwa bya transport bikunda kwambuka kuri no mupaka, ntago bikunze kumenyekana ko abasirikare bahunze, kuko aba bazarene n'ingabo z'abarundi bakunze gutegera cyane mu muhanda waho bita Nyamirima ndetse n'agace bita Kisharu. Ahangaha bakunze gutegera ambush cyangwa se bakunze gutegera izi ngabo. Mu minsi yashize habaye imirwano, kuko twababwiye tuti ubundi hari ibikorwa biba hakamenyekana ingaruka zabyo. Twagiye tubona kenshi M23 yinjira muri tuje twa Giseguru bikamenyekana, yakinjira mu gace ka Nyabanira bikamenyekana,
yinjira mu gace bita Kisharu. Ibitangazamakuru byaranditse ndetse biranavuga, ndetse n'ahangaha bita Mukoka n'agace bita Kasave. Kugeza kuri ubu hari imirwano imaze iminsi ibera mu bice bya Kasenga. Izi nyeshyamba za M23 zikibasirwa n'abazarendo n'ingabo z'abarundi baturuka muri bice bya Kiguri, aho bita Mayiyamoto ndetse na za Bushendo, ibice bya Kivungira. Ariko iyi mirwano ntabwo igize itangazwa, nyamara abarwanyi bafunze igihe kingana n'umunsi wose, bafunze umuhanda uturuka hano Kisharu werekeza mu bice bya Binca kuzira za Kiseguru ndetse na za Ngwenda na za Kiwanja hariya. Aya makuru akimara kumenya yuko umuhanda wa Kiseguru wafungiwe mu gace bita Busagari Busagiri. Nanone mu bice bya Kisharu abarwanyi bakaba baraje kwatakirwa hafi y'agace bita Buramba naho bita Butambo. Ni mu gihe amakuru avuga ko nanone hari ingabo nyinshi z'abarwanyi za M23 bakomeje kubura ubuzima, cyane cyane hano muri za Tongo. Buriya abarwanyi b'inyeshyamba zo mu 23 barashize kuko amakuru dufite nayo uko imirwano ikaze ikomeje kuba, nyamara abarwanyi bakomeje kwibasirwa ku buryo budasanzwe. Gusa izi nyeshyamba nazo mu rwego rwo kuziba ikiwo byizi byabaye, bakomeje no kujya mu tundi duce bagakora operasiyo. Ubu ngubu ku munsi w'ejo ngira ngo twakomeje kugenda tunabigarukaho, uburyo hano muri teritwari ya Masisi umujyi wa Sake wari wugarijwe ndetse wari wagerageze kwibasirwa. Iri ni ikosa rikomeye cyane M23 yongeye gukora nyuma yo kumenya ko abasirikare ba SADC bari berekeje mu bice bya Nyamitaba ndetse na za Nyakariro. Ubundi ibyo M23 yarakoze bisa n'ibyo yari yakoze ubwo yagerageza kwataka umujyi wa Sake. Izi ko izi ngabo za SADC zirimo za Tanzania n'ingabo za Afurika y'Epfo zavuye muri Sake zikerekeza mu bice bitandukanye bya Kanyabayonga. Abazi neza imirwano yatakajemo abasirikare benshi M23 nahanga yaturutse. M23 yamenye yuko izi ngabo zatangije imirwano muri Kanyabayonga, bahita batangiza imirwano muri Sake, ariko baza guhura na defense militaire y'ingabo za Tanzania zirasa misiri, babarasira muri no misozi ya za Kecero, aho bita za Kihindo naho bita za Nyabubingu. Ikindi kandi amakuru dufite nuko ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi cyane ku barwanyi b'umutwe w'inyeshyamba zo mu 23, kuko basa nkaho bamaze kubona ko byanze bikunze nta yindi nzira bafite. Abarwanyi rero nyuma yo kugerageza kwinjira muri Sake birengagije ko aya makosa n'ubundi yari yakozwe ubwo byatangazwaga ko hari ingabo zagemaze kugera mu bice bya Muheto, Mwamvura, ibice bya Kirurirwe, za Nyamitaba ndetse na za Nyakariba. Ahangaha baje kuhirengagiza ku buryo bukomeye cyane. Mu kubyirengagiza rero byaje kubagiraho ingaruka. Mu gihe amakuru dufite nuko uno mugoroba hari gutegurwa operasiyo ishobora kwataka abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba zo mu 23 mu bice bya Rukopfu, aho bita za Mashaki n'ibice bya Bugabo. Ahangaha ni hafi cyane Rukopfu. Izi nyeshyamba zikomeje gukoresha amayeri menshi mu kwinjira mu hariya muri Rubaya, ariko zikahinjira mu buryo bwa gisivili. Uburyo nta muntu ushaka kumenya yuko ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro M23 ikomeje kubigiramo uruhare. Mu minsi yashize rero nibwo hari hamaze kumenyekana amakuru ya operasiyo, none ko ngitangira ibi bitero cyangwa se operasiyo zo kugenzura ndetse no kwinjira hariya muri Rubaya. Abarwanyi bakimara kumenya yuko intwaro zari ziri kuzanwa hariya muri biriya bice zafatiwe mu nzira, imodoka zatwitswe, umugambi wamaze gutahurwa, hatangirwa gukora operasiyo yo gusaka ndetse no kuzenguruka muri ibi bice byinshi bya hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri teritwari ya Masisi. Ariko biza kurangira aba barwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za 23 basa nkaho biripotinze. Buriya gutangiza imirwano muri Rukopfu ni nko kwiripotinga kugira ngo batinjira muri ibi bice bya Rubaya. M23 rero ikomeje guhakana amakuru yo gukorana n'ingabo zigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, cyane cyane ingabo z'u Rwanda. Ubundi Kongo ni kenshi ibisa nkaho byarambiranye kugaragaza yuko u Rwanda rwo rwateye Kongo. Kongo ivuga yuko ingabo z'u Rwanda RDF
arizo zikomeje kugerageza gucamo ibice igihugu cya Kongo. Rero rwose niko bakomeje kugenda babitangaza. Kongo ikomeje kugaragaza ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'ibibazo byose biri hariya mu gihugu cya Kongo, ndetse bakanatangaza yuko ngo M23 igizwe n'itsinda ry'Abanyarwanda. Nanone kandi abagabo b'ingabo za SADC bari hari i Goma. Abagabo bakuru b'ingabo za SADC bari hari i Goma. Ibihugu bigize umuryango wihurije hamwe ukitwa SADC ni umuryango w'iterambere w'ibihugu bya Afurika y'Epfo SADC. Abangaba rero noneho bamaze gutangaza byinshi ku bijyanye n'intambara. Tumaze iminsi tubikurikirana tukavuga tuti SADC iri gutegura ibitero kabariwe. Aba rero ngo bateraniye i Goma kwa kabiri w'iki cyumweru tariki yari ya mbere Ukwakira 2024 ngo ku nshuro yabo ya mbere i Goma muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ingabo zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo zigiye gutangira akazi kazo. Amakuru avuga yuko ngo basuzumye cyane imikorere y'ubutumwa bw'uriya muryango muri Kivu y'Amajyaruguru, aho nyuma y'umwaka ushize umwe ngo batigeze bagaragaza ko bakoze neza, ariko bakavuga yuko noneho bagiye kongera gukora neza. Ibi byatangajwe n'uwo bita Major General Irumuhimu Mike wahoze ari gusuzuma kandi akanagaragaza ko byanze bikunze bafite intego itandukanye byari bisanzwe. Abayobozi b'igisirikare cya SADC bari bakeneye kumenya aho bageze ndetse n'imigambi yabo. Bakavuga yuko kandi biteguye gukora ibisabwa byose kugira ngo babashe guhashya umutwe w'inyeshyamba za M23. Ahangaha bafata ingamba nshya. Major General Muhona, uyu ni bamwita Major General Muhona, aho yavuze ati nyuma yo kubona manda y'umwaka imwe gusa twakoze ibikorwa bitandukanye, bityo ngo uyu mwaka uri hafi kurangira. Ariko rero ngo ni nayo mpamvu abayobozi bacu basabye ko twakora iryo rwose suzuma kugira ngo ntiturebe cyangwa se ntiturebere, ahubwo tugomba gukora ibishoboka byose mu kugira uruhare mu kurwanya imitwe y'iterabwoba. Ingabo za SADC zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo, ahangaha bivuga yuko rwose ngo zituruka muri Afurika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania. Umusirikare mukuru wa SADC abinyujije ku rubuga yabibukije, aho yavugaga ati rwose nyuma yo guterwa na FARDC na SADC yahisemo rwose gushinga no kohereza ingabo ziturutse muri Afurika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania. Aho ngo ni ukugira ngo zunganire FARDC mu bikorwa byo kurwanya uwo mutwe w'inyeshyamba za M23. Ibi kandi bikomeje gutangazwa ndetse binavugwa mu gihe bamwe mu banyekongo basanga ziriya ngabo za SADC zaratengushye kuko ngo zitazirukana umutwe w'inyeshyamba zo mu M23. Ahangaha bivuga yuko rero iyi ngabo zose zinjiye mu gihugu cya Kongo ntabwo ariko zitazijya kurwanya umutwe w'inyeshyamba zo mu M23. Ahangaha ngo harimo icyo bita propaganda, harimo politike nyinshi cyane ituma iyi ngabo zose zinjira muri Repubulika Demokarasi Kongo zitahita zitangira urugamba. Niyo mpamvu abantu benshi bakomeje kuvuga bati rwose uko byagenda kose iyi ntambara ya M23 ni intambara ikomeye cyane. Bakomeza kuvuga bati intambara ya M23 ni intambara y'akasamutwe. Ubu noneho amakuru avuga yuko Loni yashinze M23 gutera yabashinze rwose, yabashyize mu gatebo k'imitwe imeze nka Kodeko. Umuryango w'abibumbye biciye mu butumwa bwawo
bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO yashyize M23 mu mitwe ikorera muri Kongo yica abaturage benshi cyane kurusha indi. Tumaze iminsi tubabwira tuti M23 ikomeje gukora ubwicanyi mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo. N'ikimenyimenyi Kongo ikomeje kugenda ibigaragaza ivuga yuko M23 igizwe 95% n'ingabo zitari z'abanyekongo. Iyi raporo yavugaga yuko ubu bwicanyi bukwiye guhagarara. Ibi rero ni ibikubiye muri raporo y'umuryango w'abibumbye iheruka gushyirwa hanze, aho bivuga yuko ngo umutwe w'inyeshyamba zo mu M23 wamaze gushyirwa mu gatebo kamwe n'umutwe w'iterabwoba wa IDF ndetse na Codeco. Iyi raporo ishinja iyi mitwe uko ari itatu kuba hagati ya Kamena ndetse na Nzeri uyu mwaka ngo yagize uruhare mu kwivugana abanyekongo benshi mu bikorwa byinshi cyane, ndetse ngo banahonyoye uburenganzira bw'ikiremwamuntu burimo ibitero byatwaye ubuzima bw'abasivili biganjemo abo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, ngo zimaze igihe kire cyane zikomeje kuberamo imirwano. Izi ntara zayogojwe n'intambara ku buryo bukomeye cyane. MONUSCO muri raporo yayo ivuga ko mu mezi 3 ashize nka IDF isanzwe irwanya ubutegetsi bwa Uganda yishe abantu 467 barimo abagore n'abana. Igakurikira M23 yishe abantu b'abasivili ngo barenga 71. Iyi ni raporo ariko M23 ikomeje gushinjwa ubwicanyi bukomeye cyane. Nanone kandi mwabantu mwe Codeco imaze igihe ikorera ubwicanyi muri Ituri, aho bivuga yuko ngo imaze kwitana abantu benshi cyane bagera kuri 36. Iyi raporo yagaragaje ko abarwanya umutwe w'inyeshyamba zo 23 bashinjwa kwica umubare munini cyane w'abaturage bo muri kiriya gihugu. Gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na polisi y'iki gihugu bavuga ko abishwe ari benshi cyane, ari abaturage bagera kuri 346 mu mezi 3 ashize. Abangaba baza bakurikira ubwicanyi bumaze iminsi bukorerwa mu mujyi wa Goma no mu nkengero zago, aho bivuga yuko abo barwanyi ba M23 baheruka kwisha abandi basirikare bagera kuri 200, kuko Kongo bivuga yuko ubwicanyi nta bandi babakora uretse umutwe w'inyeshyamba zo mu M23 kubera ubugome bwabo. Kongo ntago bifuza ko abanyekongo baba mu mahoro n'umutekano. Ibi nibyo Kongo ikomeje gutangaza. M23 cyakora ishobora kugaragaza ko inshuro nyinshi yakunze guhakana kwica abasivili, aho ivuga ko ikora ibikorwa by'ubutabazi ababica ari ingabo z'igisirikare cya Kongo. Leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro bikorana birimo FDLR nibyo M23 ikomeje kuvuga ko ubu bwicanyi bakomeje kubukora kandi ngo bakomeje kubikora ku buryo bukomeye cyane. M23 cyakora inshuro nyinshi yakunze guhakana kwica abasivili, ahubwo ikavuga ko ibarokora. Avuga ati rwose twebwe ntabwo twica abasivili ahubwo turabarokora. M23 mu itangazo ryaherutse gusohora yashinjaga MONUSCO kuba ariyo ikomeje kugira uruhare mu bwicanyi bukorerwa abaturage ahanini cyane mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Goma. Ni imikoranire kandi imaze igihe kirekire igaragara hagati y'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro irimo abo bazerendo na FDLR, ngo bakomeje gukorana n'ingabo z'abarundi. Urumva yuko mwabantu mwe ntabwo ibintu byoroshye. No mu gihe mu yandi makuru yo ni menshi cyane, amakuru yo ni menshi cyane, dufite amakuru menshi cyane tuba tugomba kubagezaho. Niyo mpamvu tuba tugira ngo rwose mudacikwa aho muri hose, mubashe kumenya ndetse munasobanukirwe amakuru y'ibikomeje kubera hirya no hino ku isi ndetse muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ubundi intambara ya Kongo igiye guhindura ku buryo hagiye gutangira kwifashishwa
zimwe mu ntwaro ziremereye cyane harimo n'indege. Indege zigiye gutangira kuguruka. Indege zigiye gutangira kuguruka zirasaba abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba zo mu M23 zibarasire mu birindiro byabo. Perezida Felix Antoine Tshisekedi kuri ubu asa n'uwamaze kubona ubufasha cyangwa se support, akaba yariyemeje gusenya ku buryo budasanzwe abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba zo mu M23 aho baba bari n'aho baba bahumekera hose. Tshisekedi yemeje gusenya agashyira hasi uyu mutwe. Mu gihe bivuga ko hari inzego z'ubutasi zibanga hariya zikomeje kugaragaza yuko hari muri Kongo ibintu bitameze neza, kandi ngo biteguye gukora ibishoboka byose mu gushyira hasi ubuyobozi bw'uyu mutwe mu rwego rwo guca intege izi nyeshyamba. Nanone kandi mu yandi makuru, intambara ikomeye cyane ikomeje kuba muri Isiraheli. Abantu baba bakeneye kumenya n'amakuru y'ikota amasimbi uko bihagaze. Igisirikare cya Isiraheli kiravugwa ko kuwa gatatu ku munsi w'ejo ngo cyaba cyararashe ibirindiro bya kemi by'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu kirere. Isiraheli ikomeje kurwana. Isiraheli ikomeje kurwana nyuma y'iko iri kurwana n'umutwe wa Hamas, iri kurwana na Hezbollah, iri kurwana na Iran, ikarwana na Libani, ikarwana na Yemen. Ibirindiro bya Kemimi Airbus biherereye hariya mu mujyi wa Latakia wo mu Burusiya wo muri Syria. Amakuru aturuka hariya abitangaza amakuru bitandukanye byo muri Syria bivuga ko Israel yarashe ububiko bw'intwaro bwari rwagati hariya mu biriya birindiro. Ni intwaro bivuga ko zari zizanwe n'indege yari iturutse muri Iran ije kurasa Isiraheli. Izi ntwaro ngo zikaba zaragombaga koherezwa n'umutwe wa Hezbollah urwanira n'ingabo za Isiraheli muri Lebanone. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga biriya birindiro bigurumana ku buryo budasanzwe. Umuriro ukomeye cyane niwo wagaragaraga nyuma yo kuraswa na Isiraheli. Abantu bakomeje kugenda babona amafoto, bakomeje kubona uburyo uriya murwa wari wamaze gutwikwa. Isiraheli imaze iminsi irwana n'imitwe itandukanye yo mu gihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Isiraheli ishyigikiwe na Iran, by'umwihariko uwo mutwe wa Hezbollah ndetse na Hamas wo muri Palestina. Isiraheli ikomeje kuvuga ko byanze bikunze itagomba kumanika amaboko, igomba gutsinda iyi ntambara uko byagenda kose. Ni urugamba rukomeye cyane. Isiraheli ikomeje kurwana na Hamas, yarangiza ikarwana na Iran. Iran ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane kuri iyi si bifite n'intwaro kirimbuzi. Isiraheli no kurwana na Iran ikarwana na Hamas, yarangiza ikarwana na Hezbollah. Ubu ngubu imaze kwica abayobozi b'umutwe wa Hezbollah, yishe n'abayobozi b'umutwe wa Hamas. Niyo mpamvu abantu benshi bakomeje kuvuga bati intambara ya Kongo ni intambara ikomeye cyane kandi ni intambara ikaze. Intambara ikaze kuko ugereranyije intambara ziri kubera hariya mu Burusiya ukareba intambara ziri kubera muri Iran za Palestina, ukareba uburyo Israel ikomeje guhangana na Iran na Iraq, Iran ndetse na Libani na Hezbollah, ni ibigaragaza ko byanze bikunze uburasirazuba bwo hagati bufite ikibazo. Ariko nanone Kongo nayo imirwano naho bitandukaniye. Kuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze gushimangira ko noneho agiye gukora icyo ishoboka byose mu kugira ngo abashe guhashya
ndetse no gushyira ku iherezo abarwanya umutwe w'inyeshyamba za M23 bivuga yuko atari abanyekongo. Avuga ati rwose bano barwanya si abanyekongo, ni abanyarwanda n'abagande. Aba ni abaje kutubuza umutekano n'amahoro, baje gusahura umutungo kamere. Urumva yuko ibintu bitoroshye rero. Reka tubashimire inshuti zacu, tugira tuti ibihe byiza. Kuri uyu mugoroba amakuru tuba dukomeje kugenda tuyakurikirana hafi kugira ngo mubashe kumenya ukuri kose ndetse n'impinduka zikomeje kugenda ziba.